Assalomu alaykum azizinda, salomat va xonobud salom бошед. Боре ман аз дарси чӣ омода истода будам? Дарси забони туркӣ. Туркҳо дар Душанбе курси бесум шуда буданд ва дар онҷо рафтам як сол туркӣ хондам дар шаҳри Душанбе ва ҳамсоямо дар назди падиет нишинастанд. Занҳои ҳамсоя менишинанд ку ту фақат меравӣ куҷо меравӣ ту баъд аз кор? Ман гуфтам ки баъд аз кор ман дарс мехонам. Ман дар ин вақте ки дар мактаби 8 кор даромадам, дар соатҳое ки мисол ки кор ки надоштам, соат кори надоштам дар мактаб, дар роҳ рафта дар дарси туркӣ иштирок мекардам, дарс хонда меомадам. Пас аз дарси туркӣ яксола, баъд курси массаж хондам 1 моҳа. Пас аз он шофёрӣ хондам 2 моҳа. Права категорияи Б гирифтагиам дорам. соли 2001 гирифтагӣ будам. яъне ки дар Тоҷикистон хел чӣ мегӯянд, аз худ кардам чизҳои иловагӣ ба ғайр аз дипломи коллеҷи омӯзгорӣ. фаъолиятам, яъне хондам, аз худ кардам забони туркиро. Барои чӣ забони туркиро хостам мегӯям? Барои ин ки бепул ки буд, гуфтам бепул ки ҳаст мерам мехонам. Китобҳоро медоданд, мехондем, бо китобҳоро гардонда медодем. Китобҳояшон бепул буданд, ҳама чизшон бепул. Хондам. Як рӯз як духтаракро дидам дар ҳамин аллеяи шаҳрамон. гуфт: шумо Тоҷикистон мешавед? Ҳо. Гуфт: Туркия медонед? Гуфтам: ҳа. Бо он кас туркӣ гап задам. мегӯяд: шумо туркӣ гап мезанед? Гуфтам: ҳа. Ба Туркия будем? Гуфтам: не, Туркия рафтагӣ нестам. Чӣ хеле гуфт шумо туркӣ гап мезанед? Гуфтам: охи устозони мо аз Туркия буданд. устозоне ки моро дарс медоданд бо забони туркӣ аз Туркия буданд дар Душанбе. ва ман ки забони арабию англисию мисол ки тоҷикӣ, русия ки медонистам, забони туркӣ барои ман бахшиш осон шуд ёд гирифтанаш. мегӯям ки забондонӣ ҷаҳондонӣ. мо мегӯем ки мисали шояд аст, ҳар кас бо забони худ сухандон гардад, донистани ҳар забон осон гардад. ман ки забони тоҷикиро ки не аз ки хонда будам мактаби миёнаро, забони арабӣ, забони русӣ, забони англисӣ, забони туркиро не аз ёд гирифтам. французию, немсиам медонам. خود آموزی کردگیم میفهمم. نمی‌سی چی میگم؟ فرانسوی رخت فرانسوی که گرمانی رفتیم توجیه که راهگم نمی‌دانیم. راهگم نمی‌دانیم. اما کلمه‌ای چی میگن در کره شما می‌دانم با زبانی آلمانی و با زبانی چی میگن فرانسوی. من نمی‌گم یعنی که برای چی من این رو به شما گفته ایستادم تا اینکه شما این چنین در جوانیتون آموزش زبان آموزی ضرر ندارد، فایده دارد. مثل من یکی می‌بینم آدمی میگم زبان رو گپ میزنید. دخترک خوشحال شد با من یک لحظه گپ زدیم با زبان ترکی، با خیر خوش کرد رفت. چقدر گفت شما نفس دخترک روس این ترکی رفتگی بلستین توریستی تماشا رفته اومدگی بلستین همونجا ترکی گپ میزنه دسته. اما نه من گفتم ترکی رفتگی نیستم، لیکن ما زبان آموزی نازی بینم. زبان آموزی برای ما آسان است. در عائله ما زبان آموزی گفتم به شما چیزی ما به قوت از گینه ما از طرف مادریم که دانشمندو که گذاشتگیان در عائله ما هر یک نفر ما از 3 زبان زیاد میدانیم. جن‌هایم اینچنین از 3 زبان زیاد میدونن: تاجیکی، روسی، انگلیسی. کدومش میدونن؟ تاجیکی، روسی، ترکی. تاجیکی، روسی مثال که نیمیسی، آلمانی، تاجیکی، روسی با یک زبان دیگه که 2-3 زبان رو میدانیم. لیکن من با زبان‌های عربی، ترکی، انگلیسی و روسی و غیر زبان خودم آزاد گپ میزنم. هم مینویسم، هم خوانده میتونم، هم گپ زده میتونم. یک با زبان آلمانی، فرانسوی گپ زده میتونم. گپای در کارش رو نه که نوشتم میتونم، لیکن بسیار نمیدونم. چیزهای در کارش میدونم، در کارش رو میدونم. میگم که با آلمان نسبت باشه که کس ما رو دعوت کنن، هم کسم از در آلمان زندگی میکنه که دعوت کنم مثلا مهمانی رو مگر راهگم نمیزنم. زبان آلمانی رو کم بیش میدونم. اما در فرانسه میگم دخترکم تاجیک زندگی میکنه، شناسم. ما با مهمانی دعوت کردیم، زبان فرانسوی هم کم بیش گپ زده میتونم. برای میگیم که زبان دانی جهان دانی. زبان آموزید، جوانان خوش دخترک خوش زبان آموزید، هنر آموزید، کسب گیرید، ضرر ندارد. میگیم که در مسائل که هنر به اسم که پدر شاعر بزرگوار میگوید که هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی در نبندی. بله، انا میرم شما گفتم قصه کردیم، مینا دارم شما.